Pakistan Sipaiin Mizo hlum November ni kwa kumsang ni somni pathum ni zanzan laidar sompani borvel khan Jawan Kashmira duty BSF head constable alfam kema kumsomnga anopoi eflazar lene dutlang not chu Pakistan sniper in akablum zalen thudon danin lalfam kimate hi Jammu and Kashmira India le Pakistan indina lai borvela duty ania ni zandar sompani khan aduty hun azawa midangnen an duty in thlak fel no aduty posa chu san fel deuh chiatia Pakistan sniper in aron kapa damdo in panpui ngal ni ma se liam tor lawin tukindar li le chen ve khan abora ni arwang hi voina postmortem tura tiania roman dan chuan naktok November ni som kumsang ni somni pathuma a chena dutlang not len pui thei be se ne lalfam kima hi dutlang nota anupui fanautine na khosanin fa pathum mi pa pakhalle mechi pani nei thlela kami hi lalfam kima le anupui eflazar le ni annie du dorsan thudon danin lalfam kima hi Narianpur border observation post duty line nia tukindar sompani le chen vevel khan Pakistan sipai asraf posa duty te chuan India sipai te kap thutin hein kana hian lalfam kima hi kalhiamania Jammu and Kashmira Army Hospital len puyani nuwa tukindar ni le chen vevel khan athi lalfam kima hian anupui lalzar le ni le afate pathuma kalsana arwang hi naktoka an chenna Bial Aizawl len pui turani thu dutlang khotlang hroitu te chuan an sai molong thu polling station a vote lak thatan don General election to the Mizoram Legislative Assembly kumsang ni somni pathumatan November ni sari tholen ni khan Mizoram chunga polling station sangkhajan ni somsari paruka te vote lak nin pulde ta na ro November ni sari kumsang ni somni pathuma hian Mizoram hunrang sanga vote lak zo felmanania vote lak zo hun hi zandar sompakha lemin somnga nin engkim fel 5 ka ngai nin vote lak that triple ngai lo tura rotani vote lak zo tu ka nei thin intlan boy puitu polling official te document poimo sang sang te dikna post poll chu nimin November ni riat kumsang ni somni pathum ni lai ni khan district sang sanga general observer RO le ARO 10 anaya he huna hian political party candidate ayote po antelane luktaka post poll hi nei ani mek line Aizawl South 3 ST Assembly constituency hom chunga om 13 molung thu polling station na vote lak ma nei masak photrin EVM manga vote lak chinna mokpul nei na vote late dan anga pe clear fel masa phot lawa mi pui vote lak kalpui tlang ani ti hretania hemi chungchanga hian inron khomna ne ni nuwa Bial to returning officer aro chuan observer nen inronin intlan that nei ronna ECI ya atlena ECI chon subsection 2 of section 58 of the Representation of the People Act 1951 thlo chanin mina 13 molong tho PSA vote lak chu aron kansela ECI inke shroina duan chapter 13 of handbook for returning officer 2023 soyangin aro tanga rotna lut chu ngun takka angai to nuwa vote lak thar repul nei aron remtia ahunata November ni som kumsang ni somni pathum zirtop ni jingdar sari atanga ECI thupe kangin 20 Aizawl South 3 SDSC hom chung 13 molong tho polling station na vote lak that ani dona hemi ani awang hian election department chuan hemi hom chunga chengmi puite candidate le political party te chu repul nei tura lein roman turina cha intlanna monom fel fai dikle langthlang nei ani theina na thopuya somngala chuti rol chuan silent period ani ngala wang campaign thei ani to lo thu election department thu cho chona tar lang bokani ka channel temno subscribe pa milo share saka milo in section wanglom thu ko soya milo in saka milo subscribe pa milo share sakje turin koron sam bokache kalome